Evo, vidjeli smo kakvi sve čokoladni proizvodi postoje. Ovaj prilog je zaista probudio apetit kod mene. A kod tebe, Nikola? Pa i kod mene je probudio ovog jutra, ali naravno posle ovog jutarnjeg programa možda i probamo neku čokoladu. A sada ćemo o jednoj zdravstvenoj temi. Hormoni su jako važni za cjelokupno zdravlje. Neredovni menstrualni ciklusi, prekomjerno ili oskudno krvarenje, gubitak ili dobijanje na težini samo su neki od simptoma hormonalnog disbalansa koje nikako ne bi trebalo zanemariti. Upravo o tome ovog jutra priča naša koleginica Katarina. Ona je na terenu, razgovara sa doktorom o ovom čestom problemu kod žena. Katarina, dobro jutro. Dobro jutro vama u studiju i dobro jutro svim našim gledocima. Često možemo da primijetimo da žena naglo smrša ili naglo se udeblja, a nerijetko razlog za to bude poremećaj hormona. Koliko je zapravo bitan hormonalni balans za naš organizam, tema je kojom se bavimo jutros, a moja sagovornica je ginekološkinja Željka Ralović. Dobro jutro. Dobro jutro. Eto, za početak kažite nam koliko je zapravo važan taj hormonalni balans i koje poremećaje može izazvati. Pa hormonalni balans je nešto što nas definitivno često dovodi kod ginekologa, ali i kod ljekara drugih specijalnosti, kao što su ljekari porodične medicine koji su negdje na udaru, u stvari na tom prvom koraku kad se pacijent suočava sa problemom, a zatim i ginekolozi i endokrinolozi zajedno u jednoj sprezi kada u stvari daju neko mišljenje o našoj hormonalnoj osovini, to jest o poremećajima koji mogu da zadese u ovom slučaju kada pričamo o ženi. Nama se žene obično javljaju sa simptomima kao što su poremećaj menstrualnog ciklusa, ako su u reproduktivnom dobi, zatim djevojčice koje su u nekom uzrastu kada nastupa prva menstruacija ili menarha, pa do nekog perioda od 5 godina nakon toga, kada negdje stvarno ti ciklusi mogu da budu neredovni i koji mogu da budu rezultat nekog hormonalnog disbalansa koji oni primijete u vidu izostanaka ili češćih menstrualnih ciklusa. Isto tako, mnogo mladih djevojaka se javlja sa povećanom maljavošću, sa problemima sa licem, sa povećanom tjelesnom težinom. Obično nam govore da malo jedu, a dobijaju na kilaži sa nekom vrstom usporenog metabolizma, tako da onako je veliki spektar, širok spektar nekih simptoma koji mogu da se jave, a koji mogu da ukazuju na mogući hormonalni disbalans u organizmu. Da li možemo preventivno reagovati? Preventivno u suštini možemo reagovati fizičkom aktivnošću, baveći se fizičkom aktivnošću i pravilnim unosom hranjivih materija. Znači, pravilna ishrana je ključ u stvari prevencije bilo kakvih metaboličkih simptoma i sindroma, tako da samim tim i poremećaj hormona možda se negdje može spriječiti pravilnom fizičkom aktivnošću i pravilnom ishranom, kada smo već u nekom mlađem životnom periodu. Isto tako moram reći da poremećaj hormonalne osovine negdje fiziološki može da se javi kod žena koji su u perimenopauzi, znači pred menopauzu. Tu negdje hormoni se znaju poremetiti, tako da to je neki fiziološki proces kada su one u klimaksu i kada idu ka menopauzi i kada ta hormonalna osovina može biti malo drugačija. Znači, to su sve neki simptomi. Isto tako, da, to moram napomenuti, obično imamo žene koje se bore sa sterilitetom i koje negdje u planiranju svog potomstva između ostalog rade u pripremama za te vantjelesne procedure, rade i hormonalni status i tada se mogu također vidjeti neki mogući disbalansi koji mogu ukazivati na sindrom policističnih jajnika, možda neku insulinsku rezistenciju ili tome slično, tako da i u tom dijapazonu moramo da se krećemo kada razmišljamo o mogućim uzrocima i posljedicama određenih terapija i određenog planiranja daljeg toka reproduktivnog perioda žene. Koliko su važni ti, da kažem, preventivni pregledi i koliko zapravo, odnosno koji su savjeti ljekara, kakva je terapija, da li to sve zavisi od osobe do osobe i slično?
U suštini preventivni pregledi su mnogo bitni, ali važno je napomenuti da negdje rutinski možda nije u redu raditi hormone ako nemate neki određeni problem. Kao što je, na primjer, poremećaj menstrualnog ciklusa, kao što je, na primjer, ta želja za potomstvom koja se ne ostvaruje i kada se spremamo za neke vantjelesne procedure. Isto tako, šta je još bitno napomenuti, ako nemate neki konkretan problem ili simptom, rutinsko rađenje hormona realno neće nam biti puno pametnije, neće nam dati nekih puno stvari koje će nam za kasnije vrednovati. Jer hormonalni status je nešto što je u datom trenutku i što je promjenjivo i zbog uticaja sredine, zbog uticaja životnih navika, a samim tim i zbog perioda u kome se žena trenutno nalazi. Tako da, ako radimo, ako je to dobro, to ne znači da za godinu, dvije neće biti drugačije i obrnuto. Znači, mnogo je bitno raditi taj hormonalni status kada imate neki problem gdje realno ne možemo prevenirati da se to ne desi, da se desi neki, osim tim životnim navikama i pravilnom ishranom i fizičkom aktivnošću. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Eto, čuli smo koji su savjeti ljekara i koje sve probleme može izazvati poremećaj hormona. Toliko od nas sa terena. Studio. Hvala ti puno, Katarina, na ovom